Ko Willie Jackson, me mapare mata o te rōpū reipa, e tū tautoko wana i ngā mahi whakarite porotehi ki ngā moka o te motu a pōpō, ki te whakahe i te kāwanatanga hou. Ko whakaai te kāwanatanga tūhono ki etahi kaupapa here, e ai ki Te Pāti Māori ka takahi i a ngai Māori. Kai te karanahia te ao Māori kia puta ki te tū totohe huri noa i te motu, kai a tumamau harawira te roa nāke. E hara i te mea kai te taumata o te hiko i takutai moana te rite. I oe no kai te nui ke te tautoko. There's a huge level of frustration amongst our people at the moment. I say good on them. He oe no he kupu whakatū pato terere i ngā ngutu o tana kai arahi. People who are protesting, though, should do so within the bounds of the law, certainly, and should make sure that they're also being thoughtful of other people when they're doing it. We want a disciplined, legal, as we've got a right and entitlement to do, as the anti-vaccinators did, as the Freedoms did, as the anti-Three Waters did. And so Māori have the same rights as the Pākehās. Kai te aki hia ngā iwi i tāmaki makaurau, ke whakaki a ngā huarahi ki te motuka, i te wā ka muia katoa tia ngā ara, he ngā tāngata e haere ana ki te mahi. Hei whakahe ngā kaupapa here e mea tia ana, he mahi patuera i te Māori. I am concerned about a number of the actions the incoming government are proposing to take with regard to Māori. I think the dialling back of progress that we have made in a whole number of areas, including health, including education. A kātū ngā porotehi motuhake ki ngā rohe maha o te motu. It's not a march on Wellington, it's turning out in your own hood, whether it be in Kaitaia or Kaikohe or Dargaville or Whangarei or wherever. Ko ngā mahi porotehi huri i te motu kā timata, hei te ata hāpara a pōpō. Tūmamau harawira, te ao Marama.